Marking the final phase of the election campaign, Runiel Debbarma, the TIPRA Motha candidate for the 14Bodhjungnagar Wakkinagar constituency, spearheaded an intensive door-to-door campaign on Tuesday. The day's activities also included a high-profile rally aimed at consolidating voter support ahead of the upcoming polls. Raja kami wo kakha, thamchani boyar shikha. Phaidi ta khuksong, phaidi bu khuksong, raja no lam song nani. Phaidi ta khuksong, phaidi bu khuksong, raja no. Lamsogo Chini Khorang Mamplio, Chengtau Faisok Pajak Chini Khorang team or coverage Khanya Bagis, Bodhjungnagar Wakkinagar constituency candidate, Borom Ganangsar, Runiel Debbarma, Bobini, Tinino, Taklai Bishin, or election campaign, a Pachak Rele Klane, Sakleman Bishinti, or Lukro, Hazard Lukro, Five campaign Klaitongo, and in Klogunu women can order Naimatang Bodon take a strict rules and regulation, Tayakaba. Strict regulation security protocols no kaham ke karakan ai mathang bodol bukhakti phaiza abun bisingtei or phainu giman ka west district ni SP sir namit pathak bo phai sok paijak bin loglogi additional SP Drovanat bo tongo aba kino kabangma police forces of phai sok paijak or tabo bor candidate be maleko sai tongo tinini already changjak kha RK Nagar ni chimi rally hai ke election campaign chengai na yang kisong committee he guru ne tak pai thak rason tai parao phai sok paijak hai ke rason tai market bas phai sok paijak or tabok no candidate SP be malaiman pore tabo hain hai bong ni rally no chengai rejak pinai tini yang Bodhjungnagar Wakkinagar constituency ne dalbidal BC kebungma BC area khobjagai kebungma para kami guri ne tini paithing rally khlaijangnai obon yaglo sung saimono election commission ne bakhakti to dagi mong rejak no tongo 10 tarik no paithak titi edition campaign khlanya ni bagai haipono o elakani candidate bo saklai rekha tini ne bong ne paithik rally khlaijangnai sung nuguin tongo oba hakino Dalbidal Thayo, Dalbidal constituency 28 seats on Oma Hakino, Juda political parties and candidate Oma Hakino, Rally Kalemon, Nuguitong, Oma Hakino, election campaign, door to door campaign, daily basis of Boro Relay Haitung, Oma Hakino Pajitaus and Yango, candidate Basang Tangas and Borowi Cox Halane, Titinin or really wrong of Punga Side with Chini Khorang. The campaign reached a crescendo on Tuesday as candidate Runiel Debbarma led a major rally that commenced from Wakkinagar Nawachandra Germany, traversing key roads through the Rajchandra market. Addressing the gathering, the 14Bodhjungnagar Wakkinagar candidate highlighted that the campaign core theme of Thansa. He asserted that this collective strength would be demonstrated in the upcoming EDC elections on April 12. Since filing nominations on March 25th, we have maintained a relentless pace, conducting door-to-door outreach, organizational meetings, and successful joining programs to ensure a decisive victory for the party, Debbarma stated. Chengnoge mano nomination blaya forman simino aba hakino 14Bodhjungnagar Wakkinagar constituency ni candidate hai akiba sitting executive member of TTADC Sir Runiel Debbarma baskango tongo sombobai kok salanya sa tini ni oje election campaign burun simi chengjaka tai boro paithak sok pagetai boro jaga election campaign na thangi tongpi tini sing Novachandra Chomni nisimi Rajchonte Bazar Jora Rajchonte Hati Jora ore liklaijaka ebong o amchayo je 28 29 30 je booth center tomoni joto je kami khobjakmani o kami rogon singberai sini 12 tarik ni bagi prochar khlaileke ebong sini joto amchaini buma rok sikli rok okra chakra rok pai singno logiri beke omno sin thanchani phan orono sijaka je thanchani phan no kebo kasinarangmaya bubag rona kebo kasinarangmaya ebong 12 tarik joto no ready ingjak Andro Sumario haino hai boot rui bubag rona kuplai khanya bagi TIPRA Motha party no kuplai khanya bagi thanchani phan no kuplai khanya bagi Sir, Chungnuge mono Mia Fongai ni Semeno Kaisha Beline social media away Mungui Tongo, BJP Nije manifesto for release Kamani Pore. Arazaga TTA Dishino Borok Sakamawi Titis SC Nije tribal areas no Sakamawi, Tripura Territorial Council or Aboni Jeborok, manifesto Kalmate Hasik Belay no Kesek like Abono Taikuno by film. Yoron Sizakable Borok Tomo Kainanai, Edicina Tomo Kleine, Oron Sizaki Donka, Aste. Kaisa manifesto se haike ruzuga TATC putau kai TTADC dosung tribal hanjak tomon in mind khile sung nijeno indigenous hunu sung do indigenous ni tribal pan tong thuta asudin choli tong tribal hne TTADC Tripura Tribal Autonomous Areas District Council hamana tauke borok Tripura
autonomous territorial council TATC hini sirana naito hinga amro Tripura sarok amno onek sijak Tripura sarok ammo sijak je BJP no logi rekai BJP no vote rekai tomo ngnai Tripura sarok ni bobishot tomo ngnai ondokar ngnai am joto sijak ebong borok oron simino bongni first step sijak tongo je ADC no sini hano dokol khainani process chalu jamon oron sijak ais सर इलेक्शन कमीशन मोटी तो 10 तारीख जो राज्य इलेक्शन कैंपेन खाने परमिशन तो अब न तो इन एरिया और इन कंस्टिट्यूएंसी हो अब वहाँ के रैली बुसुक जोरते खाजंगा थांगी तो दाजी जों जे 35 टा सेंटर तमनि जो तो बीसी जों कंप्लीट खेबे के तिनि न एवं ताबु कयेकटा जों वार्ड सभा बा जे जागा सिनि दुर्बलुं दंखा माने और जों थांगी वार्ड सभा खालायनाय एवं तेबो राग्रोनाय सिन पार्टी न आंगमनो जे मेसेज रमानि मंगनो 1000 क्रॉस खायरि हमने ताव 3 दिन सिंगमो असामनो खायनि पाइथागो लुकरम 12 तारिख इलेक्शन बगे तामको खजामो रनाय जतन थानजाकाय फुंगाय सिरि माइ खबसा खमनि चालै जतन निजि निजिनि सेन्टाराव थाङै हानि हाय जे कुबुइके चिरि खक दंनाय Triprasaनि मानथाय सक्तानि बागे जे कुबुइके लराय क्लाय दंनाय सिनि बागे Triprasa बसंनि भबिष्यत न जों साजा क्लायनि बागे उनति हे पार्टी न उनति हे बरक न लगी मार लायनाय एवं जों जत सिमा सिनाय जे बुबाग्रान एकमात्र बरक जे कुबुइके चबा क्लाय दङ जे कुबुइके लराय क्लाय दङ सिनि मानथाय सक्तानि बागे Triprasaनि मानथाय सक्तानि बागे लराय क्लाय दङन और अमनो जों जत मिललाय थानसानि फानफुनुगलाय 12 तारिखो आन्ध्र समारि बुद रुइ हानि हे बुबाग्रान कप्लाय मा खालायनानै अरनो सिन थानसानि फानबो सिजाकनाय Ultimately, the choice of the voters will be reflected in the results on April 17, determining which candidate has successfully earned the trust of the constituency. Reported by Nelson along with Boyer and Kishore from Wakkinagar, Chini, Khorang. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।